Veliki pozdrav ekipa i dobrodošli na kanal. Kao i uvijek i danas vam donosim novi video zapis sa vicevima za koje smatram da će vas smijati, raspoložiti. A vi ga, ako je to tako i ako sam u pravu, nagradite jednim lajkom i podijelite sa svojim prijateljima. U zadnje vrijeme dosta vas u komentarima ispod video zapisa postavlja svoje viceve i to mi je jako drago. Najbolje od njih ću uvrštavati u sljedeće video zapise, kao što je slučaj i u ovome. Zato slobodno ako imate kakav vic, šalu, anegdotu, postavite u komentar, bit će mi drago. Sve vas koji još niste, pozivam ovim putem da se pretplatite na kanal kako bi bili na vrijeme obavješteni o svakom novom video zapisu koje radim samo za vas. Eto, toliko, a sad krenimo. Žena mužu saopćava radosnu vijest. Dragi, ja sam ti opet trudna. Ma nemoguće i ovaj put, daj. Pa pazio sam, stvarno sam pazio. Mili moj, to ti je nešto kao u prometu. Možeš ti da paziš koliko god hoćeš, ali džaba ti kad su svi ostali neoprezni. Dolazi žena kod doktora. Doktore, ja vam patim od impotencije. Dajte, molim vas, gospođo. Pa vi ste žensko, ne možete vi da bolujete od impotencije. Ma doktore moj muž boluje, a ja patim. Kada je stvarao Bog ljude, prvo napravi muškarca. Pogleda ga te reče, o, ti si mi ispao dobro. Potom napravi ženu. Pogledaju i reče, a ti ćeš se morat šminkat. Izašao mladić sa vjeroučiteljicom na spoj. I tako oni šetaju gradom, te i on predloži kad su prošli kraj jednog kafića, hajde da popijemo nešto, ono na brzinu, ja i ti. A ne, to nikako. Što bi ja rekla svojim učenicima na to? Idu dalje, sada šetaju i nakon nekih dobrih pola sata više, sjeti se on ponudio i cigaretu. Hajde zapali sa mnom jednu, pusti se malo. A ne, to nikako. Pa šta da ja kažem svojim učenicima vezano za cigaret? Sad ja ne znam više ni sam šta bi s njom, kud bi. Nailaze pred jedan motel i on si sad pomisli, propašće sigurno, ali šta god bude. A da svratimo ovaj motel malo, može, nema problema. On mi pogleda začuđeno, pa čekaj, a šta ćeš reći svojim učenicima? Pa ono što im uvijek govorim, da i bez alkohola i cigareta se može dobro provesti. Došao mladić u ljekarnu kupiti prezervative. I taman kad mu je ljekarnik htio naplatiti, ovaj ga zaustavi i počeo pričati. Znate, ja večeras idem upoznati roditelje moje djevojke, ali tamo će biti njena sestra. A koliko sam primijetio i ona očekuje nešto od mene, pa dajte mi još jedan prezervativ. Ovaj ga pogleda i tamo da će ponovo naplatiti, čekajte, i njena majka će biti tamo, a ona posebno nešto očekuje od mene. Znate, dajte mi cijeli paket. Ljekarnik mu dade, naplati i mladić izađe van. Kada je došao na večeru, naravno, prije večere krenula je večernja molitva. Mladić se počeo moliti, prošlo je i glavno jelo, ali on nikako da digne glavu. Djevojci je više stvarno bilo neugodno, dojadilo je i onako ga refleksno udari nogom i reče, pa nisi mi rekao da si tako religiozan. Pa nisi mi ni ti rekla da ti je tata ljekarnik. Na ispitu iz medicine upita profesor mladu studenticu. Draga kolegice, recite mi, da li znate koji dio ljudskog tijela se može povećati čak 6 puta? Znam, profesore, ali to je zjenica oka, draga kolegice. A ako ste vi slučajno pomislili na neki drugi dio ljudskog tijela, jednoga dana moram vam reći da ćete se gadno razočarati. U ordinaciju kod doktora ulazi atraktivna plavuša i sa njom jedna starica. Vidjevši plavušu, doktor reče, skinite se. Na to će starica, doktore, ali mi smo ovdje zbog mene. U redu je, gospođo, isplazite jezik. Perica sjedi u razredu i gleda zaljubljeno u svoju učiteljicu. Kada ga je ova skužila nakon nekog vremena, priđe mu te reče, Perice, zašto stalno buljiš u mene?
Učiteljice, ja sam zaljubljen u vas. Perice, ali ja ne volim djecu. Pazit ćemo, učiteljice. Prije operacije čovjek sav izbezumljen, drhti, nije mu dobro, probljedio. Vidjevši ga takvog, doktor upita ga, pa što vam je, čovječe? Doktore, imam veliku tremu, ovo mi je prva operacija. Ma daj se, smirite, molim vas, pa i meni je. Kaže, kada je vlak udario narkomana i sad na posljednjem ispraćaju kolega drži govor. Eto, mili moj, imao si ipak sve u životu, od igle do lokomotive. Kaže, kad je doveo sin prvi put svoju zaručnicu na upoznavanje kod roditelja. I sad sve klasika, sjajno, bajno, večerica, pićence, ugodni razgovori, ali kad je mala otišla kući, pozove ga otac na stranu. Sine, ovu nema šanse da ženiš. Pa zašto, tata? Pa volim je, što fali? Pa ja sam bio sa njenom majkom u mladosti. To ti je sestra, čovječe. Sin se od tog dana odao piću. Počelo dijete propadat. Jedna majka ne može da gleda, te ga upita. Pa šta je s tobom? Što se događa? Nekako je on to reče, a ona će na to. Ma ženi ti, sine, nju, koju god hoćeš. Pa on nije tvoj otac. Došla filmska ekipa iz Amerike snimiti film u Crnu Goru. I tako naiđoše na dva Crnogorca ispod drveta, snimiše kratki filmić i ljudi se vratili u Ameriku. Posto film popularan, gledanost samo takva. Ništa, odlučili se vratiti sljedeće godine da naprave drugi dio. I naiđoše na ona dva Crnogorca ispod istog drveta, ljudi leže i dalje i sad im pričaju, znate, onaj vaš film što smo snimali postigao je veliku gledanost, pa smo odlučili da snimimo i drugi dio. Jedino sad u drugom dijelu trebali bi nešto malo da promijenimo, pa ako bi samo mogli da se premjestite ispod onog drugog drveta. A to će jedan Crnogorac. Čoče, budi s mirom, mi smo glumci, nismo ti mi kaskaderi. Ide pogrebna povorka, a u povorci sve stari starci, 80-90 godina. Jedva se i sami kreću. Ali šta bi, takvi su običaji. Mora se, ne pita se. Kad odjednom na pola puta sa ljesa padne vijenac. Sagnu se Joža da dohvati vijenac. Pogleda ga Franc, te reče, kaj Joža si ufatil buketa? Nakon jedne zahtjevne operacije čovjek se budi poslije narkoze, pogleda doktora i reče, doktore, recite mi molim vas, je li operacija bila uspješna? Ovaj ga pogleda i reče, ja sam vam Sveti Petar. Eto, dragi moji, stigli smo do kraja još jednog videa. Nadam se da ste uživali. Ako je tako, stisnite like, podijelite video sa svojim prijateljima, ostavite komentar. A ako imate vic za mene, bit će mi posebno drago. Jer najbolje viceve ću uvrstiti u sljedeći video. Do sljedećeg puta, puno pozdrava od mene.